nane wa munde ye matuko 12 mamwe wa ka mwezi wa 10 12 mwezi wa 10 mwaka ni wangilile na miongo ile na ile nena mnane wa munde mwezi kesia ngwelesie nene se in a way kila mundu ethe ayo Mutongoi by the way in a way kila mundu ethe ayo Mutongoi nene we se ila kwa wetonde to no Mutongoi ile ko ni sito kuka ateti ndoni atongoi maito tukona atongoi ala mena ibela nene serikali ni asuni atongoi maito atongi onere makanisa onetha ni makikundi cha ukuya kithanga tena musi atongi onetha ni machama thiko atongoi bane cover atongoi on the including onala tuongwesi onasiama sianzangule including onala tithia tutongwesi ange mawiyani onala withia sukulu ni wotongwesie niwe leader wa kikundi kena niwe leader wa YCS niwe leader wa CU niwe leader wa kikundi cha scouti Mutongoi ward as much as we and utongwesie being a leader how to fail as a leader neata utonya kubaluka ta Mutongoi ukethia utongoi waku wewe na mboke ambingi actually wone kaimboke utongoi waku wone waboke yena wathi na we obuno utongoi yesietwa neata utwana ku fail ta Mutongoi ndene wa utongoi waku na nijoko ndimethukisia nona na ile kwete kindu kino ndo wasisia muno utongoi mwingi wone wanangikite twambiyo na waki uteti wone anyway no sawa makwani ni mabetangi wandu nangi makailelwa ende kindu chambe utonya umanya kana no failite kana no balukite ta Mutongoi kana no kilia obaluka nienda andu alama kwethiukite ala utinda na siamo onetha no gosere makuya mbosi by the book inelewa basio Mutongoi buko munene book inelewa basio I mean if you're surrounding yourself na ndo ala mafamia kana chonde kila okweka ne chailite ona kike thoku bora tu wendwe sa umakita yani nendai ekane gatumie situ ethuku ya kutabi ya kwita andwala alama utabasiana uwo musio andwani alama uthambasya mau for lack of a better word andwala maudhambasia mau either ani alama kwitika alamona nowe kukuonde kondujithia ni mama ukatha ona we bitio ni mayitikila mayembosi ona nduna bitia munene nduna bitia by the way uko fiti you've already failed ile ogesa ona Mutongoi yoku take side no faili yetene Mutongoi musionu na wae kusisi angaliko sionde pabathi nikiyombesa ita naibwa na muwiye sindu isili uniki nundo akwithia mbesa iyibo okay kumona muwe itenzio ila ingi mukeka uka lead by example kana kuelesea kila cha ilite na kila kingine ila wa correctiwa kana maybe niwa juba bokanuna kila cha ilite na uyuka uitabwa nyewe kiwiki yo munene tikeseo yuba yumyotho yethi ani wa munene ana ni wa mutabia na ona wendu isi Utongoi yani Mutongoi uta correctiwa ti Mutongoi kawi yane so kandilikana Mutongoi utatabwe bityo yake ti Mutongoi utatabwa kini wikite tijita ilite watabuwa ile kuiwa woke the abantu bochoza positively weka udhata no ikuwa that so I mean wina weakness munene muno wakwithia we Mutongoi na kingi ni kwithia we convinced kana no iwe wisikila kindu chonde no inye ndonya ki bathiba imundu ungi utonya utongo sio imundu ungi utonya kukwika bamona chathi chama kiti thiana cha kuuta kithanga thina kuutani yake igu imundu ungi utonya ungamia nguteno yake igu ekanye the moment ukona no we utonya kila kindu chonde no wiko sei imagine wabalukile miaka mana tumebetu iloge galuwe wiona ta Mutongoi nyekindu amusembi no inye ndonya ona cha ukanga ngi ukethia wiona no wisikela kindu chonde no bongo ni weekend by mundu withia esikela kindu chonde every day is a learning day iyo nedio some toka soma mbiti kaka
I mean, ilo kona we Mutongoi no ithia we convinced kana we the smartest person in the room. Umejidanganya. Ejoge thia ye wailuke thia niwe kisema woni na kuona atrikata halafu mubuko na kuwa injo yo indoi uona hata ili kaembi nini eboka na sio kayo tabe wake weka yiwa ba yenza mawoni asio tukesia onde nika na nyumoke mu discuss kithia kikisio uona sokota kibanda isi anduka tukombo etiembesa siana umwe asingili tatu onge asingili aiya maisha ni momwe yakatwa tingilia manata na pana besa isune nitura ingilida ndatu ndo mena besa tamutongo ila wakamyuyu ne wabetia mwika kukwate ania mukoka to point ila etonya uteja mukoka to kindu kila mwakwate ania kwa bamwe a matter of consultation give ya kikesio lakini leo uko hata Mutongoi weka kilondo chuo ndewe weka niwe kusema niwe abalukilete na kuika via openly kuiko na kithoi ukethia sasi onde no inye nela watoko applaud mundu it is good ukethia ni waweta ngania by the way no thukumite nesa lakini ndoka mukave ya muno onena no thukumite nesa still applaud yangu mene mwikite nesa lakini ngania kangite nesa nganga muno withio na muno mekuigwa no ma recognize kabantu lakini pe atongo ya mundi asema te atabu nitamukite withia tamutongoi we asema aba imundu ngi uthukumane satangania aba imundu ngi wika aba imundu ungitha sia indo siake nesa subite tangania no sawa kwasiu lakini kowe matavya yewa ndo matavya yu atebo it would be good ukatavya angi atebo tio thuku ona kwa applaudange majigwa onetha ebo lakini wamete hata toni ili hata wa ki present na ndeto sili hata kiune kendo wa ile usisi hata Mutongoi na kila kingine ku devalue kuthesia ndi utatavwa lakini ukethia we onange meba the imuno openly athiwe we ba the imuno kwanza onoka tona ndutethe kawe bune wabetia kango tabia we wabetia ni wana mundu ese idio andekela mundu ethia na speed yake ya ukwatia otondo wona kilasini we mwalimu kilasini we Mutongoi kilasini ki kondo ela wona mwana ukukwatia mbola na waba muya we ona ndise waeta we zgulu wake ona keta we kalilo musi I mean mwana osino na mutethia mwikalio ndinesa ona kabao ke nena mwa musi yuka muyati ithe angania mwana ni mwi lakini no slow nienda withie no twamukalatanga ndukamukalate na kikopoko ndukamukalate na umunenya nae ndukamukalate na utabia siana ilingi muthekeye kana kumukuna kila mundu ethia na speed yake ya ukwatia nichikini mina nengeleka ni ya chao ya school kwando no sio kanena musiyo kamanyati mwana ni mui na potential na capability ya udhibasa kwando uweona hata tukune tuition ni sawa tuition ni mbesa siana mukwatiani of course tuition we musiyo tuition of course ni extra pay kando uneni mwalimu amanye kana kato chethia ni kana kekinyie mwaka ukito dala siana sika mutiani wa umina mwaka na odila silengi alama umina stage yesu ya primary kana secondary mamine na enda mwana wabekendo wabande iwe kilikoni chake chaka na wana nduka umelaba hiyo yukathina ona ndukesa mutiani ni kwanza ukabaro kana kugesa osenya mwalimu nende na umina kana kugesa osenya mwalimu nota ona mawiyani ona maobisini ndini wabonde ona ndini wa maisha atu ikala ona misini ila watamukia mundu amwia we sioni atu kimeko ona ndi kuona tiisa utethenya mundu usu aenda ndetwe swika muma kondu keki ya vitimu nangango unia yuko ili anu wende na kwamba tinwena na yesa umela the best wisenga hai na ndinona kumbe na yangu anakwasiati ila watu utamukia mundu kendo tamuka undu wisi wakati utamukiwo ndu iwathina nita watina kendo amusemi mitambo ni Athiani.